Maha suci Allah yang menjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini bermakna dijalankan oleh Allah. Muhammad tidak berjalan sendiri. Ini kalimat Tauhid. Ini ada dua erti. Kalau secara syariat, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestin. Tetapi kalau secara hakikat, ialah Masjidil Haram itu perbuatan jasmani, sementara Masjidil Aqsa perbuatan rohani. Contoh, kalau dahulu kita merasa kita yang solat, berzikir dan berselawat, ini perbuatan jasmani. Sekarang kita pindah kepada perbuatan rohani. Jadi solat, berzikir dan berselawat, ini perbuatan rohani. Kalau secara syariat, Nabi kita dengan Allah bercakap di langit ke-9. Kalau secara hakikat, Muhammad dengan Allah itu di langit yang ke-9 ialah sewujud, sehadap, serasa, senyawa. Ini bermakna satu, bukan dua. Kalau secara hakikat, Nabi kita berjumpa dengan Allah melalui sifat 7, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Maksudnya kudrat di kaki Nabi, iradat di hati Nabi, ilmu di otak Nabi, hayat di roh Nabi, sama' di telinga Nabi, basar di mata Nabi dan kalam di mulut Nabi.